Filime cyaje zageze ku isoko kare mugene muzihige. The cast Dead Man's Plane. Nakubwira cyane Sankara da Premier. Dore ngo barazamuka muri etage. Bageze barahagarara. umuzimu wongeye wateye 저주를 걸고 있는 그놈 abapfuye bari kuzuka 살인할 수도 있겠어. kandi bakaba batumye kwica abandi bantu. Dore imirambo ni inyamaswa bose monsters. Dutangira iyi ni indi ya kabiri na seri y'umwaka nziza cyane. Dutangira nayo yageze ku isoko Tribes of Europa. Dutangira guterera barakubwira ngo mu kwa 12 mu mwaka wa 2029 ubwo technology yaje kuzamba ku isi, technology started going crazy. Haraberaga mu mashyamba twari tuzi ko tuzaba amahoro iteka ryose, usibye ko twari twaribeshye nta mahoro yari mu ishyamba. By the Tribes of Europa seri y'umwaka n'ijwi rya Sankara da Premier. Tribes of Europa hamwe na da Premier Sankara. Dore nindi cyashya cyane nayo yasohotse hamwe na da Premier Sankara. By the Army of Thieves, gisirikare cy'abajura. Ready, mwitegure and crack. Musatsi ngufuri crack. Execute international bank heist. Tugiye gukora akazi mpuzamahanga twiba ku mabanki y'isi yakomeye. Us is about becoming legends. Ntabwo dushaka gukizwa no kwiba, dushaka kuba abanyabigwi, just becoming legends. Bereke polisi ko kwiba ari ibyabo. Asye. Aya bas tugiye kucyatuzinduye. China Film Administration, Portrait International. Kuna abasomeye China Pictures. Kuna abandi zateguye Sankara. Cyo nigishinwa mvuze amazina ryanjye. Summer yesterday. Rumba. Murajya he. Filime ko nazizanye. Ultimate. Code. An era never seen before in the history of ati kintu cyo gihe umuntu atigeze abona amateka y'ikiremwa muntu. Tanyara kana afite muri gereza. Munda kure. Nshaka kubona papa. Mura muri gereza. Ndashaka kubona papa wanje. Kana kararakaye. Bitsira rega mu gahanga. Mwana ina beto. Fera beto nako. Kana gato. Filime no kitangiye. my wealth. Wa mwana ro bukungu bwanje. Haravugaga. Dutanya muri Denver, FC country. Muri 2025. Tariki 3 z'ukwa 10. Ibi ni byabaye muri 2025. Ibi byabaye muri 2025. Have you heard of the hand of God? Have you heard the hand of God? Abarumvise ukuboko kw'Imana cyangwa ikiganza cy'Uwiteka. So you is not a man at his mercy. Ati mugenzi yu ntago ari umuntu w'impuhwe zawe. The hand of God is never about rules. Kuboko kw'Imana kurisa amabwiriza. Usibye ubushobozi ni imbaraga. Urasa neza bacyucyari imboye hakunuze muri umukobwa ziravugishwa. Waje kundaza aro baje kura muri gereza. Ziao yu niko yiswe. Show you. Ziao yu. Mick wants to see you. Mick arashaka kubona. I suggest you better think about it. Ndakeka wabitekerezaho. I can kill you in 1,000 different ways. Nakwica mu buryo burenze ibihumbi nkwica wowe utebanze kubyanga kubyemera. Ndavuze ngo you'd better not pressure me again. Ndakeka mutamatiriza. Gal's first piece of work for the company. Urakeneye muri company nk'umugwazo ayikorera. If he weren't your father, Mick would have had you killed years ago. Iyaba atari so Mick wakaba waricwe kera. Urakenewe rero. Dore kakana bafunza film itangira karakuze gakura muri gereza. Mumvanya hano. You will regret it. Muzabyica steka ryose. Bamuvanye jail. Nizi yabo yu. Umujyana sha. Haguruka. Fite confidence. Nise umuganga umushaka. Witwa Mick. Bazana iminyuru.
tayari gira vuba hurry up Oferiwe tuyitangiye tazagaruka mwana tazava garuka hano ubice bose manza bamuza ko ari umwicanyi nizi yawo haramuvugiye Working for them. ndekera kubakorera man To be free. wenda wabohoka nawe n'abandi bakabohoka aramubwiriye muri gereza aterekera kubakorera wenda nawe waba free wabohoka Today we bite burumwe very exciting news for you all. ataya na makuru agiye gucaho ku isi kuri televiziyo mpuzamahanga ku buryo rwose mwese muzayishimira The chip that will benefit mankind hari microchip yakozwe yabavanamo indwara is finally available. utarenze ujya kwa muganga ni amakuru yo gucicikana ku isi hose company yitwa X Corporation bakoze microchip bagutera mu mubiri ku buryo urwara malaria igahita ikuvura yo ubwayo The chip directly affects the rwose bino barakigwa ku karubanda How will it change our lives? bigiye guhindura ubuzima bwacu dutegereza turebe X Corporation East Area muganga imbere y'abantu Life ubuzima about quality, not just. niko bigomba kuba kwari karite bugomba kuba bwiza And Gaia brings a new way of life. ati Gaia ibazaniye ubundi buzima bushya inizeye yo kubaho 我绝不让你成功，绝不让你成功。 amusuka we hano hari umusaza warakaye bamwibye umushinga we 老婆，你都看到了吧？ umva 发明的芯片，本 nakoze iriya chip 该造福人类， none agiye kurya amafaranga y'abaturage 却被米卡变成了一场阴谋。 Miki yatwibye 现在 nonaha 更重要的，解 icy'ingenzi 除 Gaia 系统需要 Gaia system igomba kujya ahagaragara 放心吧， wigira ikibazo 研制已经接近尾声， vuba ngaha iraza gufungwa 不行动， Miki nta ntambwe yatera 恶性循环。我们的老朋友 umushuti wanjye wa kera 已经在路上了。 uri mu nzira ariko ntacyo wabikoraho hafi aho hari abahari The purpose of Gaia, impamvu za Gaia not only to make the imperfect perfect. turashaka ibidashoboka ko noneho bikunda cyane bikaba agatangaza Oh no. Most importantly, icy'ingenzi kurusha ibindi it marks the beginning of a new era. dutangiye sasa new era kubaho bundi bushya ikindi kinyejana gishyashya A new era of human potential development. ati noneho ikiremwamuntu kigiye gutera imbere birenze And everything that you see and everything that you feel will be ibyo ubona n'ibyo wiyumvira bigiye guhinduka And all the pain that you feel. nta buribwe no kubabara muzongera kumva bizavaho everything that you want in life. ibyo ushaka mu buzima ibyifuzo inzozi zawe bizaba impamo 一块这么小， bishoboka bitera 太夸张了吧？ mbega igitangaza biratangaje Gaia makes the world perfect. Gaia igiye kugira isi akataraboneka perfect barishimira umukire 这个芯片相当于一个终端系统， ibintu by'iyo system bajya kudushyira mu mibirira 不但会增强大脑功能、 ahubwo wasanga ari ubwonko bwacu bagiye kuzajya bakoresha 肌肉和内脏功能 bishobora no gutera ikindi kibazo ku muntu 来强化10倍。人体还可以实现自我修复，看来 umubiri tuzadukomereka wirepare 很快就会成。 nta kurwara Excuse me, nyihanganira uko bwahagurutse is Gaia really for the benefit of the mankind, as you said? ase Gaia igamije guteza imbere ikiremwamuntu nk'uko bivuze cyangwa abanyamakuru bandi barahindukira He's simply a liar, cyangwa ni ukutubeshya simply wrapping technology. nta kuntu wavuga ngo tekinoloji Behind the machines grasp human thoughts and destiny actually uvuga ko igomba kuyobora umuntu umuntu ayoborwa n'imashini hidden cyangwa hari ikintu bihishemo controller. byanga byakunda hari ikigomba gukontorora abantu tubwire mugabo 如果在原芯片上升级， ni original chip 那 cyangwa 么这个终端 wasanga ari terminal 编码人类 cyangwa ari porogaramu ikontorora neurons z'umuntu uburemangingo bw'umuntu 控制啊。 ni gute ntuzava system umuntu yakontororwa 现在，神经， yaba ufite amaso hano cyangwa 那我们 nava system ikontorowe 还有没有思想？ wenda ukomeza gutekereza nta kibazo There will always be those who doubt. hari benshi bashidikanya Always. bazahoraho Human history has proved gusa amateka y'umuntu cyagaragaje that a great wave of progress, twese tugomba gushaka ikiduteza imbere and only those who have experienced it, hari abashidikanya n'amaze kubya experience nka cyazamaze kubigeraho will truly feel the magic of Gaia. abenshi bagiye kumva ukuri no kubaho kwa Gaia Hey, yewe what are you doing? urakora iki hano hari uwaje aho bari gukorera tangira kuba sekirite ari kubera inama ya Gaia bari kuyilaunching hari wamanutse agomba abaturage hakuno baje kubwira ibya Gaia mwanda hari uwaje azarase wa mushoramari wa muganga
amurasa kwitama ku rutugu. Umukobwa arimo arafotora. Arangije afotora umwicanyi arayimutunga yamaze gufata ifoto. Uzongerese ntashaka kwica abaturage, yashaka nyiri gaya. Ana rundi musaza ureba agakobwa ko byagenze. Ibi bisaba inshuro zingahe? Mbabarire boss. The Gaia upgrade process is already live, and from now on every second counts. Umva muri Gaia ibintu byose byamaze gutungana, buri segonda rifite agaciro. This is the plan, you understand? Uyu ni umupango sibyo? So I don't care how you do it. Ngira ukuri ubigenza uko ariko koza ariko bicemo. Nzanira ziriya code. But they're not what we think they are. So? None. Past actions have failed. Ibyo twapangaga byanze. Because that time we have been unable to track their movements. Bari abantu bose tugomba kubakuraho babaherereye hose buryo twagiye dushyiramo ziriya device. So I like to borrow someone. Hari umuntu nkeneye kuba natira kugira dushakire izindi code. From you. Who? Mugutire inde? Xiao Yu. Xiao Yu. Aho tukamenya bakura gereza. The one man who betrayed me. Wa mugabo wangambaniye. And how do you expect to make him obey? None ne gute yatwubaha. Perfect machines always have weakness. Ati umuntu nagari machine iteka bafite weakness cyangwa se faiblesse yiwe. Intege nke. Kuri inshuro will make him obey. Ndatuma atwubaha. Barashaka Xiao Yu ngo bamukoreshe. Kandi mbere ngo yarababahaga. Nako yarabasuzuguye, sorry. Ko filime tuyitangiye. Aha kuno sasa. Muri bwa butayu. Desert. Nafite umubare mu bitugu. Kwiruga inyuma. Hanare genders. Yitonze ni Xiao. Uramumerewe neza kuba wongeye ukabona izuba. Nta muntu urancika ari muzima. Niwe munyamahirwe. Urakeka ubu ngubu utafunguwera? Humura tuzongera duhure. Uyu niwo munsi wa nyuma wo kumbona. Baramvangereza arashaka gucika n'abakozemo akazi. Ni Xiao Yu. Tambura imbunda. Ayiwe aratangira. Bayise ultimate code. Masasu byanyabyo. Nakubwiye sangara senyamapfunyikira. Ayiwe papagasi. Shagucika gereza bari bamukuye neza. Tayari za hakuno gafunguzo ke pingu isemo kwicikisha grenade mande damuterura bandi ba security bacunga gereza. Twabonye nyirigaya na wamushaka kumukoresha. Bisasu shagucikana amahoro. Buke buke arabangutse. Fata umucanga mu maso. Cenga umutwe. Fite speed mu kurasa kwe. Bonani kimodoka. Bana miyigar cyamagarira zanaga hakurya. Bana mimwe iraturitse izindi. Aratangira. Sigaturikije gereza yose. Tayari. Kumba ba security ni benshi. Baracyamukurikiye. Bayise ultimate code. Turore. Ngoto.
grenade bazanye nyinshi. Bari muri desert. Asa hakuno kuramo ikiryango. Naga byitayeho. Arabivugana gace gace. Modoka irangije. Zimwe ziracyayoba. Bigeri zamumezeho. Target. Mwanda. Kagabo kakomeje imbere. Bagabo nago bava kwizima. Ageze aha abona hari abari hasi. Target. Mbere y'imodoka irirenga. Tayari. Komuteri nayitezamo. Baramushaka ari muzima. Kandi agonga inyuma. Tayari. Bano bavayo. Baboneza ko modoka ariko. Kimodoka kirakomeye. Karashika yivira. Arangije. Parika hano neza. Azana sasa machine gun. Ku modoka hejuru. Yewe rekura umuriro. Rekura amasasu. Maze ndore. Ya mukuzimu. Bare ku igisasu. Bayise ngwiki. Ultimate code. The premier once again Sankara. Ko dutangiye. Bwatinze. Uwacikaga. Kwaga kangutse. Ari hakuno. Bwenge zari zagiye niba yaguye igihumure. Ayiwe. Kubyuka n'umunaniro. Ara wasekaga yumva kajwi. Baza baziranye. Hello, Xiaoyu. Bete Xiaoyu. I'm no say. Gihe kirekire tutabonana. You know I brought you here, don't you? Warabizi ko najya kuzanya no sibyo? And you should know my answer. Nayo suzu byanyu rabizi. If even a top killer had a weakness. Abaranzi kumwicanyi nkayo uhambaye afite intege nke. What you Chinese people say. Ndabita abantu bacha kuna shinga bavuga. Abagabo bazawo. Akiraho. Bamweretse hakuno umudamu uri kumwe n'akana. Barimo barakina. Kugira gutya bari mu byumba bibiri zifatanye zinarebana. Komana. Madamu nakana. Nyamutemba shushu. Atangira kwibuka mugenzi. Batemberana hakuno. Mugabo yari amaze igihe muri gereza. Ndacyagutema. Je t'aime. Uyu ni umwana wacu. Urinde. Mwana ntamuzi. Udambwe karakana kabo. Mugenza mubwije ukuri. Ati c'est une bébé. C'est toi et moi bébé. Tumwana no wacu n'uwanjye nawe moi et toi. C'est moi et toi bébé. It's really cute. Mwana ni mwiza cyane. What a pity. Bega gahinda. Barangije bafungura leather beam. Leather beam n'urumuri rukati ikintu cyo cyose. Zerekera ku mugore n'umwana. Bine buswe nyabacuri makora. Debe uriye gica mu cyuma mu ntebe. Umugabo nakuntu yamenekera hure.
sawa ndemera ibyo nkoresha ndeba ukuntu gikase umusatsi byonyine cyebwe tata we yemeye gukora ibyo wamusabaga ndagusezeranye West area F country hakuno harabahari nejo bundi bari gukina n'ibyo babonekewe numbaza uburyo babonekeye ngo nibizaba byazaza dufite igihe kingana iki umva turacyafite amasaha 72 nyakubahamo mukomeza akazi hari extermino barimo barakoraho ubushakashatsi kumbe hano hari abasuzumira aho za chip bashaka gutera mu bantu muganga kubatera imiti bakabashyiramo za microchip ku buryo umuntu atarwara ugira igisebe kikikiza nta miti tayari umwe mu bantu bapimiragaho tangira kwizunguza n'ama system tangira gusa nk'igira ikibazo Stop the operation. Delete the data fast. umva siba data none hagira vuba faster siba data arakanguka tayari abakanguka barakanguka nta buribwe buryo ameni bawo nta buribwe yabaye nk'ikimashini kurabwa computer tugunya hakurya masasu ni bayumva irinde mu rutugu wapi ugahanga aratuza barimo barapimira ku bantu ibintu bitajya baho muri science kuko ari ubushakashatsi ku kiremwa muntu nibibaho umuntu ashobora gupfa muri mu bushakashatsi wa musore ziyawe uyu yemeye korera wa musugabo amuza hakuno bahure ndashaka kunyisha abagabo batatu data iri mu modoka yawe ufite iminsi 7 kandi amahirwe n'umugisha arashaka imwicira abantu batatu. Who are those? Uwa mbere nguyu wa mugabo twabonye atera hamwe haberaga inama imbere y'abanyamakuru yitwa Enoch rwose yari umunyamategeko akora X Corporation. Uwa kabiri nguwo yitwa Mr. Mo yabuze imyaka ishize. Uwa gatatu ni muganga Ziyawo n'uyu musore yitwa Ziyawo yari gaya designer nawe twarakoranaga yacitse imyaka 2 ishize yitwa Dr. Ziyawo. Tangira kubona ya video kagakobwa ka shootinze kamufotora afite ifoto yawe amwicanye Enoch kanda stop gakobwa niko ndi buhereho kama ya mafoto tayari paganyaze kuri Claire kumwicanyi nanjye mwereko ndi Claire nanjye mwice kila aho ni mu gifaransa ngo ni Claire nimba ari karere je ne connais pas usumwicanyi ukiramo akantu ka gifaransa kaba kivuze kila Claire umutetsi kuka kuker sanko ya hakuru muji baturage bari mu birori biteguye ko Gaya Corporation igiye kubaza mu microchip atera mu mibiri yabo nibongere kugira ikibazo nta kurwara gupakireka baguponje na ponseze cyangwa foreze aho wabonaga aza hakuru ni Ziyawo you yambaye neza ntiwamenya ko avuye kurya ibigori vuye gereza. Munini haraho yahereye Oza banga Boazi mfasha akantu gato bamuskaba muvandi你放过我吧！ ubone gute bo urwo sagera hano 做线人就是玩命啊！ ubuzongera bishe mu byago namenya kutunaziranye 这差点被人干掉。 nani nitwe iminsi imyaka igeze kuri ingahe bankurikirana 你怎么又来？ none urangarukiye ni cyane munini cyahaka wavuye hano afata imashini yacu 你的意思是电脑 laptop yenda yimena bahaka bakunda imashini zabo aho kugira ngo yimena karagaraga ndagwa amakuru yose ukeneye ndayimena bonke 都行，
放下我，宝贝。 aho kugira ngo wice mashini yanjye basi mpereza umukunzi wanjye yikunda laptop yacyo 帮我找几个人。 haranshaka unshakira 又找谁啊？ abo ni bande uyu mukobwa mbere na mbere kanyira mutema cyo kikaganya makuru kazi kari gafite kamera muri wa munsi mukuru hakuno araba kareba nihanganira gato sizema 哟，这不是叶大记者吗？ wow niyo munyamakuru y'imisi ye bayita Shen 你喜欢吗？ ushaka kundi birori 特别棒。 byiza cyane 我一直啊都在关注你，你的报太精。rwose wa mukobwa narakurikiye cyane rwose amakuru utangaza ni meza 其实啊，你没 gusa urazi akora ku muhumetso ndabona nta muntu muri kumwe nakuba hafi nyakuba Shen 名人， uri umusitari muri uyu mujyi 那些可就不好了。 ndamutse nkusohoye amakuru mabi ntabwo byaba ari byiza kuvuga ngo iyo nkora ku muhumetso y'abakobwa 狮子啊， 哎呦， nyakuba Shen bebe lulu mukobwa akiri aho ifashe gatoya telefone isa nk'ikwa Marikisona kirayimwambura mereza telefone yanjye ariko 跟我在一起聊天还玩手机， ntabwo uzi ko atari byiza gukoresha telefone mu munsi mukuru nk'uyu muba mwatumiyemo 不礼貌。 uvugana nanjye 沈总不好意思， mbabare nyakuba Shen 是陪我。 ngomba kuva hano myihanganire ko wihuse 要走也可以， niba ufite kushaka kugenda 最起 bakongera icyo kunywa 七彩以表示歉。 bantu nk'abaduze nangahe kugira ngo nanako babare kusuzuguye hari abakire babarengwa n'amafaranga bakumva ko furi bazifatira ku bandi bantu batazi ko hano hanze hari abarambiwe bariwe utajya guhagiraho wa musore aza hakuru mu munsi mukuru ziyawo yu bamutumye Enoch ariko kuyu mukobwa yafotoye Enoch niwe uri umufashe kuba yamugeraho akuro kuri isize yaje kubataramira nyira fasta arimo arasunikiriza kureba neza hano bari kucyo kunywa agakobwa karanywa kiyabuza inzoga bakakongera izindi arambuye umbwa bicupa mukonda gushaka yewe urinde wowe hagarara yewe ni mara bwana nje kubasheni wande kwerebye buntu umugabo afite kode mu mugongo nako mu bitugu tumukurikire sha suzuguje boss azakuna wowe urinde sha utananzi gute wamaze nkumenya si umurangaburira njya kuri iwanyu urarwana numva muva umusore gapaga sinashibye mu bwarasho basire gusa sobuja nimba bahemba ntaga mpemba intoryi barazimena wowe ndagucyura rakikorera nizi yawo aheza nyinebe utibeshya se kigira ubwoba uranjyana hende kura ni bwa butaye bwa nta giporezo yikoza mu modoka tongera gutekereza kuncika akagurya ukundi atangira imodoka akunino umudamari n'akana ke barakingura Come with me. ngwino ugiye gukora iki Cut the crap and come with me. wembaza busa ngwino ntaho njye wenda kure we don't touch me 小雅， mwana wanjye ziya 妈妈好吗？ ntegereza hano sibyo 很快就回来。 mama aragaruka mu kanya sabo 乖， ukaba mwiza witonde nyina aragasezerera yazana hakuno kakanyamakuru kaye 你跟一诺什么关系？ Enoch umuziho iki 清楚你在说什么？ uravuga ndetse uravuga ibiki 是一个普通的记者， ni umunyamakuru usanzwe gusa 普通记者会冒着 umunyamakuru usanzwe ugashyira ubuzima bwawe mu byago 拍那几张相片吗？ ugafata amafoto yatuma unabura ubuzima ndashaka kumenya Enoch umuziho ibingana iki 不过家里的 IP 我是黑不进去了，应该是 ubonye rwose hakuno uyu mukobwa asa nk'ufite za super sava 比 CIA 都厉害。 afite za sava ajya akorera CIA Mercirat 哎，找他就对了，那女的可不是普通人。 umukobwa ngo afite za sava agize gutya mu nzu y'umukobwa yenda komanga ku rukuta hano
akomanze yumva asa nkaho harimo ikintu kiburamo. Uru rukuta nuruterana. Bene urukuta. Ateruramo igikadere. Hano arashaka kode. Sangaho lock. Unlock baramuscanning. Verified. Dore hano abeshya umunyamakuru usanzwe. Dore mu ncumbi ndani. Hadashakira amakuru. Ba Enoch ajya biga ahantu henshi agiye atandukanye. N'abafite Enoch arayafite mu nzu ye. Tayari. Umaze igihe kirekire ukurikirana Enoch. 我的工作需要敏感性。 umva ukazi kanjye gasaba umuntu gutekereza cyane. KIMONO 的背景这么复杂。 ngomba gushaka nahise w'umuntu. 深入调查的，说不定他 kavanaho ikibando. 就靠他了。 ni ibintu bikomeye rwose. 那当然了。 niko bigomba kumera. 要有媒体良心嘛。 mu kazi niko bimera. 这句话应该是我说。 kazanye icyuma ariko si nkaho urarwana n'iki. icyo ushaka kuri Enoch. ndishuwa. njye nawe ntabwo turi abanzi. niko mbikeka. ubu twakorana kandi ibyo ushaka kumemukira nabyo byibagirwe. arisohokera. kumana ukuntu uteye neza n'ukuntu usa n'urwicanye njyewe. kumbe wa mudamu we hakuno wamukoreho ubushakashatsi. huje abarabu abantu ku isi hose bafite agafaranga. sawa. Gaya X Corporation. mudamu ari ahantu basuzumiraho. ugutera microchip ubwonko indani. tayari ukaba ukora n'imashini chip motherboard, brain machine interface, byose mashine kaba ari control ubwonko bwawe. rwose turayimuteye microchip byarangiye. ubave igisebe mashini itimuteramo quality mu ndani vuba vuba. malaria yikiza. iri ni itangiriro. just the beginning. 我不管你和伊诺克什么关系，我只要伊诺付出代价。 sinzi icyo dupfana gusa nshaka ko Enoch yishyura. nubwo yapfa ntacyo bintwaye. gakobwa kazanye na Enoch nako kuko aramushaka ko yapfa. ubona ko yaragahemukiye. dore umujyi wose uko bawureba. nzakurinda mukobwa muto. nizi yawe ukabwira. mu makaritsiye. umva nagiye nkurikirana Enoch ahantu hose yagiye agenda. na computer zose akoresha global range yazo nayikurikirana. yabanje kuba mu kaji ka Afrika wonshku. avuye muri wonshku ajya mu biryogo. makaritsiye y'umushinwa bafite amazina asekeje. hanshwi wonshku tanshwi. na amazina adasobanutse. barashaka Enoch. aho badasya. kureba neza arufite cya gikode cyo mu bitugu X1X. kumbe Enoch ari aho hafi koko. dore amuhiga nabo bari inyuma. ziyawe yu akuruye ifoto yewe bari turi imbere in front of us. akira hari akantu yamuhaye. shyira ku gutwi ni ka écouteur self en anglais. mu cyongereza ni earphone zi mu gifaransa écouteur. iyo ukubutanye na pipo utazi icyongereza écouteur mu cyongereza écouteur. sentire center karica kaca. pipo icyongereza avuga ni macuri. aho yo kutiga ni binene biragatsindwa.
Enoch aratangira abanye ko bamukurikiye tangira gukina igiti mukagigi arimo aracika batumye ziyaho kwica Enoch ariko n'agakobwa karamushaka sinzi barapfiki baratangira bose na abasore nayo wagayaho baragigira tayare gonga kigabo kirabangutse nacyo bose na abasore yazabura umugabo arahagaze amubwira icyerekezo barimo baramutrakinga za hakuno arabangutse 到了，3点方向。 3 o'clock direction burasirazuba kuma umugabo afite akora kwa yabitse ashyiraho sinyari ya Mr. Bon kureba neza umuntu umeze nk'uruti kumbe nyuma ye Enoch box cha Enoch nyuma ye bose na abasore ntago bumva ziyaho uwo bamutumye ugira ngo Enoch anagiye kwivugana umuntu bose ni indwanyi bafite byakode batewe na exculpation kamwambike cya gisasu ukuboko muri kirasi unyica uturike biratangaje still likes this trick. Cyakundi uyu mukino naye ndacyambaye kiraza guturika mu kanya bose batangira kugigira garabeto bivaze mu nzu cinga urugongo bitange iki yinome muzemo Enoch ari mu bibazo Enoch akorera uyu musaza Mr. Mo fata umugozi rutsinga niga kagabo fata inyundo yewe ambabazi fata gatebe bose nawe uva kwizima fite foreze nagutobora mutera umusumari mu gahanga yewe agatera mu rubavu agatumita gatangira kuvirirana bose naba exculpation basi yuko nabone n'amasaha make agahita umubiri wirepara baratangira ku makaro vuba vuba inyuma yanjye umukobwa yahakinze za kamera zo muri quartier zose aramenya aho umusore aherereye baratangira afane ari muri traffic nawe uzajya gucunga bene wanyu n'umuvuduko wabo yiba na moto ya traffic uyu nawe n'umuryango n'atsindira indi nganguri umupolisi tangira kwereka abaturage hasi ko batwibye twembi moto yari yafashe utwaye moto nabi bande bamwibiye n'uwo yarafashe naye barayitwara umwe hasi hejuru bayise ultimate code nakubwira cyane da premier wumva sasa hano amujya kure gato yagiturika tayari gakobwa nako kajya mu modoka yako zaje baje uyu mukire yamutumye bitabaye by'umugore n'umwana barapfira muri exculpation muri Gaya habura gato anabubaka imihanda Enoch muzayicisha munsi cya hejuru arongera yubura imbehe eske umukobwa nawe kugira gutya mbutaje amufata ucyanyeza ambutiyeji urumva ambutiyeji mufashe nayo no kwideburiye tayari bano bageze mu misozi
uceho ambutiye givuyemo mukobwa afatiraho tayari nakubwiye Sankara nazibazaniye bano bari mu misozi kugera hano hari aho umusozi wari dutse tayari bose zirahigana. I don't think that. Ntagariko mbiceka. We will be enemies. Twakabaye turi abanzi. Namahitamo mfite. Mereza code. An ambition. Niba ari Miko yigutumye. The source code fall into his hands. Ntago natuma ijya mu maboko ye. Slaves. Icarenze. Did they make you against him? Ntago natuma twesumbira abacakara ahubwo twabinye cyamba kuri we. Source code. Come on, get it. Niba ushaka source code nako iriya code unkurikire. Like walking day. Umuntu wapfuye kare byaruta nkapfa kujya nyuguye acana moto zinga icuma yirenza umusozi bose nabasaza arangire kura X code nyuma uyu nawe atarayibona ayibonye wenda agasasu kamuvaho undamanuka mu mangano y'inakamoto yewe igisasu cyafungutse akinaga inyuma kiritura umusozi Koda ariko ifite mu ntoki arashunga umuka arifata hakuno uzabikora uri umunyarwanda urebe ko kadacomoka akaboko kode ya mbere arayibonye n'eshatu zifitwe n'abantu 3 wa mbere arapfuye ariko kode arayisize Bushinwa si igihugu umusozi urariduka hagashya kantu gato boshye ari buje bakongejeho bagira imisozi ikomera agari nk'ibyo muri Afrika mujya guturitsa ikirome mukanagamo grenade umusozi wose ukajya hazi neda mensiyemo kumbe hakuno wa mudamu waziyaho niyo bapimiyeho bwa mbere batera ya microchip kugira gutya kwa muganga haratuze. Boss. Data shows that Song Qian's brain rejected the chip's command. Bisanga ubwonko bw'uyu mudamu ganze amategeko ari guhabwa na microchip bamuteyemo. She is no longer suitable for testing. Uyu mudamu ntago ari umutwe akomeza gupimiraho. She is no longer stable for testing. Mudamu ubwonko bwanze gukora na ziriya microchip za Gaya Corporation. Ndebe system burya agaze. The famous reporter at the press conference appeared with you. Uyu mudamu wazara umunyamakuru wadufata cyagiye agutesha umutwe urimo avuga ibyaga ya corporation ari kumwe na ziyawo yu yakize rene umunyamahoro. Ase nkwigisha cyo gukora genda ubahitane nawe. Umukene ashaka umusubiza umushinga w'inyuma. Aho kubusubiza inyuma we na televiziyo yawe cyangwa radio yawe nukubahitana. Yamaze kubironkinga abaturage batangiye kubyizera. Kureba gutya ahari hose baranahazi. Navuga menshi ni ziyawo yu. Isi yarahindutse. Sisa nka irimo irahuma blinding. 合作结束了，我们到此为止。 Yabarishaka kubona twasoje. 都是一样的。 We nta nukumura abantu hamwe ariko mwisi zitandukanye. Gakobwa nakamuganiriza. Bice ultimate code. Nakubwira cyese nkala da premier umva ngibisanzwe. Day to day. Akarimo karagenda. Kavuye mu rugo. Tayari barakazenguruka. Ningabo za Mik. Kakiraho hari uwazanye imodoka yirukanka. Wa musore ziyawo yu. Kubita umupagasi. Imodoka izenguruka gakobwa. Kakirangaye. Wena wakagora iki? Urabana kizaje kunonuka reba kuraga hubanuje. Kizaje gukora taye uba kuri abona byibwa nkabe bakenyeye matera. Kujya hapa vuba. Ujya kuri taye reba kuraga kuruye. Ndani vuba. Batangira batyo. Mukurikire umushenje. Mfite icyumfuta inyurukansi iriruka. Zo
kuri ba bakobwa b'i Kigali ubyukira ku mateke akonje akagenda akabyigwa ngo ndatekereza boshye ukenyeye matera afata feri modokora aho gatoya irirenga itakandagira umuriro. Ayiwe turi mu bihombo bosi nagahemba to. 你怎么又回来了？ kuki waje kundeba? 这是中国， buno Bushinwa 我们不该出现。 niyo mpamvu nta mpamvu yo kumbaza impamvu ndi hano. Kumenya ibijya mbere ku isi ntago ari ngombwa kumenya uwo ndi we. 你 kuki se 为什么要找英诺？ wari ukurikiye Enoch? 为了家人， nari nkurikiye Enoch kubw'umuryango wanjye. 没想到 ntago nari 我 mbizi 的遭遇。 ko dufite inkuru imwe. dufite inkuru imwe gute? 18年前， imyaka 18 ishize 那是我永远抹不掉的记忆。 batangiye guhiga umuryango wanjye bica mama na data na nyirakana gato. Enoch mwenyewe 我一直忘不了那个画面， ntago nakwibagirwa uwo munsi niwe wabikoze. 失去家人的那种痛苦。 nta kintu cyambabaje muri isi nko kubura umuryango. 后来，我被好心人收养， hari abandi bamfashije barandera. 好拼命学习电脑技术。 natangiye kwiga computer na technology 当年 mfite impamvu 良知的记者， nanjye nahanganye ni corporation ya Gaya nk'umunyamakuru. 我一直在寻找证据。 nta bimenyetso bihambaye nari mfite ko nashaka kwishyira hasi nshaka kwerekana ibyo bakora. hanyuma 我发现这已经不是我一个人的事情。 nabonye ko nari umuntu w'agaciro cyangwa se unakomeye ku buryo nahangana n'iyi company. 实在不敢想象， ntabwo nakwimagina 如果这个世界全是芯片， uko isi yamera 会是什么样子？ abantu bakomeza gukontororwa na Gaya bakontororwa n'uriya mugabo. shaka kujya bakontorora ari ubavura bizakunda cyangwa ubwo mu gihe gukontorora ko habaho no kwica yabikora. boss Program is disconnected from the chip. program yabaye disconnected. Also, the female reporter was saved by Xiaoyu. ati abanyamakuru gasatabaye na Xiaoyu. Useless. wang nkozi ubusabusa useless ntacyo ukora ntacyo umaze. Boss, the data shows that Songqian's brain rejected the chip's commands. atangira kwibuka uburyo wa mudamu byanze gukora uburyo ubwonko bwanze komandi. I have great respect for each and every one of you, ndabubaha nk'abakozi banjye uko muri hano mwese and I appreciate your wisdom. kandi nshimira n'Imana yabahaye ubwenge rwose. Boss, boss fix this as soon as possible. turaza kubitunganya vuba byihuse. byiza cyane. Loyalty and trust, loyalty and trust principles of our corporation. corporation yanjye nikikora mpemba neza kugira ngo nankorere neza. areba umwungirije kamwite nka manager arapureyinga hakurya abanza azimya mu mashini. hano hari imashini yanze kuzima isigara igikora. Whose is this one? iyi mashini ninde uyikoresha? bararebana. Lewis. boss ni Lewis kiramutanga. sasa hano hari abato byumva kimwe na boss kabone nubwo abahemba. boss ibintu byo kubateramo za microchip kugira ngo muzabe iteka ryose muri make wo yica uwo ashatse. Boss, I can explain. nasobanura. na hana senye. You think this will all be over? niba ushaka no kunyica boss ibyo ashaka nabiguhaye nyine. uranga ko umushinga wanjye ku isoko byanatangiye kuronkinga uvugaho batangiye kubizambya bitaranatungana neza. And if you betray me, this will happen to you. niyagira ungamana uwo ari we wese ibintu bisambaho. umugabo afite na Satellite X Corporation umushinga utangiye akiri agasore gato genda ashakisha abantu b'abahanga benshi batandukanye. none ahakuriye ayiwe muzehe noke muzehe niba arwaye umutima afite ibinini hakunanywa. kumbe muganga Xiao arimo arahamagara. meze nabi arwaye kati sayidi rubaga impande.
没事吧？ meze neza ra 在看来，小野， ntabwo meze nabi cyane ni cut side yari izamutse 我的时间不多了。 kode ya mbere yari ifitwe na Enoch bayimwambuye yamburira wa musore ziyawo muze yikangamo mfite kode imwe kandi nanjye cut side imereye nabi rubaga impande ubwo nayo ninzamukana sinzi 穆先生究竟是什么人？ nyakubamo X 公司前高层机器之人。 uwahoze ahagarariye X Corporation nakuwungirije boss yatangiye gukurikirana ahubwo abandi bari abakozi ba boss mukuru 帮我保管好源代码。 ukomeze ufate izo source code zose ntugire ikibazo zifite umutekano atwara kuri imodoka yitwa Forodo hari abazita ngo ni Ford uzabikora gusa manani ya F na O na R na D Forodo baparika hakuno 莫先生， nyakubamo 已经帮我们入清了 X 中， Louis yaradufashije 接口已经装置完毕， terminal to X terminal tugomba kwihagarika 无法继续协助， nta kintu twakora 所以我们需要现场人工操作。 corporation tuyishyire hasi sasa bano bamaze gutandukana na wa mugabo boss mukuru bahitamo gushinga izindi corporation zabo bafite X terminal uri afite X Gaia Mr. Mo twakabaye iki 这时候 ku bwa nonaha tugomba kurikira dukurikije situation turimo koga vanamo ekuta arayimwambika mwambika na ka kamera sanga ugenda bose bahuje inkuru umukobwa yabuze umuryango we uyu bamushimutiye umugore n'akana tayari aje guhura nande na Mr. Mo ufite X nako Tamino X Gaia niyo umukire mukuru X Corporation za kuna hayo bakina urusimbi muri casino on his own. ndani nawe yahoze muri Gaia ayikorera aza kwigomeka ajya gereza 很久没见， gihe kirekire tubonana umeze ute 死亡谷是一个好地方。 muri Dead Valley hari ahantu heza gereza nayo imfungiyemo 你是我见过第一个可以从死亡谷 ati niwe wa muntu mbere mbonye uvuye muri Dead Valley uri muzima 活着出来的人， abandi barapfa 只为了一个目的。 navuye muri X Valley kubw'impamvu imwe 小野， Xiaoyu 源代码不适合在你手上， ntabwo ari ingenzi kuba wabika iyo source code 适不适合？ ndabizi 我知道， kuba mwafite akabunda gatoya 是 icyo nkubwira 不是你我说了算？ ntabwo ari wowe njyawe cyangwa njyewe umukobwa kureba afite imbunda kugerekaho imeza 我先生从来不用枪。 mo ntabwo ajya akoresha imbunda kumva uwari waje ni umwicanyi yambaye kamasiki amusigaho zibona nava ku izimu tayari nawe tangira kubivugana abicanyi icyuma mu kaboko ntabwo abashaka arashaka umukire mukuru mani nyangasani mushyiraho imbunda arabangutse nta muntu yica bano ntabwo abashaka ziyawe yu hari uwavuze barazimutunga nta bwoba 已经晚了， igihe cyarenze yumva nabi tayari baramukoma madamu wa ziyawe yu ari hakuno niyo bakoreraho experiment Time bomb. igihe cyageze iki gisasu guturika time bomb 私の私は ntago wasubira hahise usubiye inyuma mu bihe bamuhambiriye hakuno iminyururu barashaka source code yanze kuyitanga bazana hano kimwe gitera imisumari kuzuru hari akantu bamuteye kazamuka muzuru azima inyuna 我很好奇， mfite amatsiko hagati yawe na ziya wa mukobwa nawe yafashwe imisezi ye 源代码在哪里？ source code iri 知道你在说什么？ sinzi ibyo muvuga
komeza tugere injiji bogus ziyawu urayima vuba cyangwa bitinze ariko urayima tu bazana umuriro bashyira ku ntebe bazamura umuriro ari kuri electric chaise kagatebe k'umuriro electrical chair bamukubitisha umuriro volte nka magana ngahe tocha bakuvuza muratere kumubabaza nzaho kode iri aremeye murekere kemeye hano hari ureba ndashaka kubona na Mr. Mo ngo igihe kirimo kirarenga bagasavayo iki kumbe yashaka imuda asa minyururu tayara kuraho bya kamera papagasi nawe yumva nabi bose arabyibonera kabana koko twatoje abiki koko masasu kagabo kamwe kababanye amenyo ya ruguru bona ikirenge sunika ikimeza faya arabangutse masasu we kakuruye mushikisha igikarito kagabo hasi bandi baza barasa bakoramo akazi kataragera hasi faya arabangutse bunda arayumva sasu n'umuntu tayari buruburu abagabo arashaka izindi kode ebyiri ngo zihinduke 3 imwe arayifite iya kabiri ifitwe na Mr. Mo bakiraho arwazanye ikimodoka iye kumwambara gaparika naba ariko ntacyo mu bikarito arakwepa jenga shana twahembewe kuguhitana usitaka tukamate mshahara wetu hatutawezi kurudi nyuma tagusubira inyuma hatuwezi kurudi nyuma parika hakuno tayari ziyawu wabyisabiye acha nikuonesha kile kururusasu kureba neza imbere ye hari ikindi kimodoka kimeze nka amadina n'akana kikoreye machine gun hejuru niyo ziyawu yicayemo arara dore imodoka ku kamodoka dore ukwireje dore ukakandi kareshye kirekura amasasu urunu rwa tibare atera rivansi barasunika gahwanya n'urukuta amaguru ahinamirana ayiwe gitsinamo indani ujya hapa ntacyo nicyumva gifite akuma shaka kumubagana urusore kibagaho gato mu gituza bose bumva nabi fata ijosi sinkurekura tayari kamwizingaho tayari ziyaho nagava kwizima ikigabo kirakomeye
Twice ultimate code Sankala the premier. Arangije patrubaho Kagabo. Hey! Kagabo ni nyume. Koma mu ijosi. Hey! Hey! Kiramwubikira. Kubita umutwe ku cyuma. Bokora. Hey! Hey! Parika nabi. Hey! Mazendore. Mugabo kubera uburibwe agenda arahinduka. 生命若不重要 uri wowe ubuzima nta n'agaciro bufite ntabwo ari ingenzi. Kambisoze kivayo kumbe yahindutse. Ndarwana nk'uwiyahura. Ngwino kirahaguruka kiritunatuna. Box bikanu birahindukira. Ayiwe zana yewe gisasu bakahakuna. Habuze gato mwana nta kibazo dufitanye turapfa mula sociale mulere apfe biceri avayo ziyabonyu konzi kudacoma ijisho byagenze bite. Nta kibazo 25年前 byaka bakunyentana ishize 被带到 X 公司， umwana wajyanye muri X Corporation 他身上 yari generation ya mbere 一代幽灵芯片。 yari afitemo icyitwa ghost chip muri we. 后来 nyuma 他成为最精英的特工。 yabaye umu agent ukomeye muri X Corporation. 我一直盼望 yarebaga hazaza imbere 有机会可以再见到他。 byiza kongera kumubona n'uyu babanje gupimiraho mbere na mbere. 那只是一个故事。 ibyo ni inkuru. 把源代码给我。 Mereza source code. 多战 iyi ntambara 死了那么多人，还不 yateje impfu nyinshi ariko ntabwo bihagije. 生命和鲜血 ese ubuzima n'amaraso 到最后 wabukura he? 到了什么结果？ wabona nk'ubwifuza. arangije 这就是你想要的。 ibi nibyo ushaka akira. umukobwa yari yamuhaye imwe. 心越来越大，他想控制全人类。 umva nkubwire Mick nazihuza neza gatatu afite za control isi yose. 3年前， imyaka 3 ishize 共研制了一台 hari ikintu yazamuye 超级武器 intwaro zihambaye 终端系统， za exterminal 将 Gale 芯片升级为傀儡程序， nta kindi usibye ko gari yo kurimbura abantu. 必须要3块源代码。 ibyo nibyo ashaka gutangira. hari disk 3 z'iyo source code. X 终端系统 ariyo exterminal 自保程序， nta yindi ashaka gukora self destruction. 同伴遭到诬陷， bamwe mu bacu bararimbuwe. 小雨， zijya uyu 你想看到一个混乱的世界？ ushaka ko isi ijya mu bibazo n'imidugaro. 肖博士研制了一台记住 Gale 的设备，虽然无法摧毁 hari ikintu twaremye cyarimbura Gaia. X 终端，但至少 kurimbura exterminal 可以让人类 wenda ikiremwamuntu kibaho kikishyira kizana 免除被控制的危机。 aho kugira abantu bakontororwe. bareke babeho bari free. tari za kanyanga mu nko ushaka kujya free. kuba uri free 你可以有自己的选择。 hahitamo n'ayawe. 肖博士， mugangazi yawe aragutegereje. 为什么又是我？ kuki ariyo n'ugwitwamo 在我可以选择的时候， ntago ahisemo ahubwo ari njye. 谁给我机会？ kuki mwama amahirwe? 有时候 rimwe na rimwe 你会不会觉得很困惑？ ushaka no gushidikanya 是人， nimba ntabwo twacu turi abantu cyangwa turi za kamere cyangwa imyuka 还是信号下的？ cyangwa turi produit za sinyari.
muzarwaye cat side irubaga impande cat side ayiwe arahengama cat side mujyana ku ruhande rubaga impande igihe cyo kubaho cyamugeranye nafite mu rwaro chip muri we excoparation. When people encounter the impossible, banagiye kubona ibidashoboka ubona uburyo imbaraga zikura prefer to be in control. kugira ngo n'abantu babakontororwa ncagiye mbakontorore ibyaho bizaba ari ibyanjye n'ahazaza ari mu biganza byanjye. The world will become stronger. Isi izakomera kurusha uko yari ikomeye. Baragiye bakora microchip n'amamashini azikora amamiliyari n'amamiliyari. Isi yose batangiye kuzibatera abakozi bo mu biro. Dore uburyo umugara anterura akamodoka nk'uterura akabebe. Abarwayi barakira. Abantu babaye digitalized. Impumyi barareba. Dore abasirikare n'akazi kagihari. Gaya excoparation North area. Harabari tayari. Kiraho haruwa yaje kureba. Muganga Xiao. Xiao Yu. Mzee. Xiao Yu. 我是爸爸。 Ndiso. Tangira kwibuka. Se yamutaye akiri akana. Tangira kwibuka uburyo se yamukoreye ubushakashatsi. Uburyo umunsi wankoreye ubushakashatsi. 我已经是个孤儿。 Nabaye imfubyi nta data nigeze. Xiao Yu. 当年你有先天。 Waravutse uvuye mu burwayi bw'umutima budasanzwe. 很快。 Nako ndagutunganyije kugira ngo umutima wawe wongere ubeho neza mwana wanjye none. 所以 no kubw'ibyo rero 你就把我送进了生不如死的地。 wanyohereje mu kuzimu kugira ngo mbeho. 当时为你做第一代芯片。 wabaye wa mbere twapimiye iriya chip wa mwana we. 之后我发现是不完善。 nabonye rwose bitakunda. 片在你的体内。 ariko umubiri wabaye umunyembaraga. 个白痴。 umubiri wanze gukora iriya chip. hanyuma yaho Mr. Mo nanjye 新技术 turimo turavumbura tekinoloji nshyashya 来照顾你。 Mr. Mike arimo aragukoresha. 他用你幼小的生命 kugira ngo yice imashini zacu ariko ntabwo tumuhagarike. yegera se. 源代码在哪里 source code yindiriye ya gatatu. Uwele 13e source code. 如果3块源代码插进 X 终端系统， tugomba kujya muri terminal X. 一切那些植入芯片的人， abafite chip no bazakontorora ibintu. 有的人都万劫不复。 ariko ibintu bihinduka nk'ibisanzwe. 酿成大错呀！ bizateza ibibazo ku isi. wibeshye. 我不想搭上我女儿和她母亲的性命。 ntago natuma umwana wanjye na nyina bahitanwa n'uriya mugabo. 去弥补你的过错。 ntago natuma amakosa yanyu ari nkoreraho. 大可是你7岁。 kandi 那就在那个时候。 ufite n'umukobwa w'umwuzukuru. umwuzukuru wawe ariwe mwana wanjye. 知道。 kandi icyo nkubwira. 把源代码交到密克的手里。 nuwa izi code Mike. 放过他们。 ntago azatuma mu muryango wawe ugenda. 没有思想的机器。 arabahindura imashini. 活着。 babeho icyo ntago bindeba. 应该清楚。 urazi 这样活着的人。 abantu bakomeje kubaho nkawe. 的人还要痛苦。 abantu bazashira. 密克的阴险毒辣。 kandi urabizi kurusha uko mbizi. 了解。 Mike rwose amara gukoresha n'umuswani n'umugome. 消除芯片控制的机器就在这儿。 bino nabikontorora. 一切就都结束。 nerezo source code ahubwo ufite. 如果要有牺牲，你是救赎自己。 aba ibiremwa muntu yaza kuba ibitambo. nawe ugiye kwitamba. What is the meaning of life without thoughts? ese ubuzima bwawe bumaze iki nta bitekerezo. arangije umukobwa avayo nawe. musore dore ngizi
nimbuzi yaso nimbuzi gomana arangije arazifata wana azikubita hasi nanga zimenyawe arazisigara isohokera Arza mwana wa muri iyi si hari bingishi ugomba kwibabarira avayo yitonze aza hakuno wonswi nawe mwicara impande ndicuza niba nshaka kwicuza mu nyuma n'inkozi namwe wenda bazakumva ati ndeka ngerageze kurangiza ibyo natangiye ntabwo nshaka kwicuza ukundi kumbe hakuno muzehe tayari system imaze kwiyesitara neza yinjiza source code kwa ari 3 chip zirahura system atangiye kuba successful akira aho araraswa kumbe abo muri gaya bahageze asasu muzehe uhungu yaje kuza muzehe baramuhaye barekuye amasasu menshi yabiri yakurikiwe aho yarari muriro avayo bitons barazifata uko ari 3 za kode tayari excorporation mukirisa arimo arayireba mu biganza byayo azajya yica abashaka bamwe bamaze kwemera guterwa iki za chip mu mibiri yabo tayari chip operation byarangiye. Are you ready? Turiteguye. Chip ya mbere, ya kabiri, troisième chip, ya gatatu nayishyiraho. Gupimira ku bantu ibyo bapanze ari byo bikunda. System iriteguye. Yes. Launching exterminal. Kumbe dore hejuru ku nyubako. It's cooperation. Dore uburyo igenda technology. By the digital world. Noneho twatangiye kugeramo
bararonshinga hano nubwo atanga komande muri Afrika abantu 50, Aziya, Europe, Australia. Tayari bafite satellite mu kirere. Tayari umuriro ugeraho sigino barayifite neza cyane. Uwa mbere arahwera n'undi arahwera. Batangiye guhitamo abahwera aho bashaka. Azajya yica abashaka cyangwa sinzirizi. Dore masaha make bari batwaye abarenga imihanda. Yasinzirije aho bakerebeka ibyo akora bikunda. Tujya turonkinze birakonze. Raya barayitonze. Waracyahagaze bwuma. Kwatugonze bigenze bite shoferi yakwamye kare. Keneye ambulance. Dore ku stade dore ikirego kirahinduka. Dore ibinyotsa bagonganye ni benshi. Kubera dans un personne. Mon nom est une personne. C'est le français. Mose. Mose a dit que mon becourement. Mon idée son atingiria extamino. Wenda mwatuma byako bapfuye bagaruke buntu. Abikubisa hasi ni nyinshi. Mana we. Tayari. Mudamu nawe yariye karungu yajonjamye. Katsu umutuku. Yageze hano. Bona biri kubera. Bana cya kibunda kirasa ibitumu. Ratsa kagozi yakurya. Tayari. Bana kira ku mugozi. Pakindani. Tayari. Kamera zimureba. Abona baritegura. Boss, Xiaoyu is not dead. Boss, Xiao ntabwo yapfuye. What are you so afraid of? Unanatinya iki? Just of one Xiaoyu. Xiao umwe cyane. Kanyamakuru kaza naho gaca hakuno. Munyamakuru kazi. I know. Security sent me. Abaze kitabanywe jano. Ndavuze ngo oya. Kumbe. Ari mu ndani. Dimwe gusa. Nagutindamo. Papagasi sasu n'umuntu. Yaba bariye. Buhoro buhoro. Ashaka boss mwenyewe. If you exterminate by launched. No tinda sindi bwihangane. Mukobwa cyere ikiganza iramusikaninga. Hano baramuzi. Future technology. Future technology. Uyu arimo indani arashaka boss. Nizi yawo. Mukobwa hano basanzwe bamuzi. Arinjire muri stanseri. Umwunganizi wa boss bakiraho. Kanyamakuru kazi ndani. Urihe? Ndi kuri floor yo hejuru. Ndaje mukanda wamagugezeho. Wa. Yewe. 你的子弹能穿墙吗？在你5点方向。 Atajya kunga agomba kurasira. Kumubwira ibyerekezo byabo bari guturuka. 3点钟。6点。Inyuma yanjye. Tayari. 两边有人。 Arabana ajya guturuka mu mpande zombi. Vuba vuba. Abdi mvomo naye n'umukorano. Ndani. Kwa boss. Muri baratwari. Ndani. Kumbe. Xiaoyu. Gisasu habuze gato. Yakarashika murasiye muri Dead Valley. Gwicanye kazi gwa boss.
X Corporation ndani atangira gushya. Abantu benshi yatumye bahwera kandi bose babaye digitalized, bamaze kubinstalamo zira microchip. Bivuze ngo bana baditonatinze extermino bakongera bagahaguruka bagenda buguma. Marine irabafite. Uyu we ntagapfa kumva uburibwe. Isasu kirabyikoreye. Mfite imbunda. Banakabunda. Katisha isasu. Yawe. Tayari. Arabangutse. Sasu barera seriga kavinga. Hakuno kwa mwenye mali. Boss afite confidence. Kagabo kamwitumi. Karasa hakuno mukimashini. Musoke. Stop. Mahagarare. Get back to work. Musubire mu kazi. Ko boss. Arasu wa mbere. Sasa musubire mu kazi nta buzima mushaka. Nawe naseka. Kabisi. Gira vuba nawe. Genda ukupe extermino. Bosi. So you really are the top killer. Kabisi uri mwishanya gatangaza. Usari cyo numva. Kuchitanyiyungaho. Together we could control the world. Twembe babiri twa control isi. What point is there? Siyo ngingo bwoko cyumbwira. Controlling money is the people. Konrana dafitekereza. Cyangwa utabara ubushinwa. Understand the mind of a great man. Mumve nejerezo umuntu muzima. Twatera imbere twembi. Ari ndivugo dufite. Ingaruka z'icyano urupfu. We implanted her with a chip. Iyo chip twaziteye abantu benshi. Her body rejected. Umugore wawe niwe wenyine umubiri wanza gukora n'iriya microchip. And you know the consequences. Kandi ingaruka zizi. As for your daughter, kubwo umukobwa wawe rero kubwo umwana wawe ntacyo bitwaye cyamumanitse kuri etage ahanatana kwirukanyira gifungura icyo reba hana kana kari hejuru kuri sita wa nk'icumi wagerekeranyije etage ni ndende uriya ni umwana gusa ibyo ntago bindeba ntiyarwa n'umwana wari yariye ntago buze umukobwa kuri detonating at extermino irimo irakora na satellite abantu ku isi hose bose baguye igihumura benshi dore abatabizi barimo arakorana na za ambulance zaje gufasha abaturage ndakobwa nako kazi uko bikora umugabo n'uruguma kagabo hasi niko bapimye bwa mbere bakora indwanyi zidasanzwe nako ntago koroshye System connection failed. System connection failed. Got to tell you, I have already developed the enhanced chip. Harindi chip nakoze irenze ukeka. I'm the strongest person in the world. Nijya munyambaraga muri iyi si. Nawe niyumva. Kigabo kirakomeye. Niko nawe yanze kuva kwizima. Mukora mu gihori. Aramunaga mugaro ataragera nahaje. Mukubitisha umuriro. Biri mu biranga. Ayiwe ahera karungu. Ayiwe. Mukobwa aracyagerageza. Hari code eshatu zizi X codes ugomba gushyiramo kugira ngo extermino ihagarare. Izo code ntumbaze nimba zizi. Agifata kaguru. Senzira. Kabatindi. Mwumva kunjaka ngamanika hejuru. Kwivi. Senzi kabyuka tu. Asa nk'uzigeraho za code zikora eshatu. Arazihuza. Code zirigaragaza. Sasa nuko itazishyira mu mashini extermino igahagarika ba disconnected. Stop transmission. Dore si yose. Umukobwa
System launch is terminated. Irahagaritswe. Irazima. Dore isi yose ng'abantu batangira kuzanzamuka. Abaguye mu muhanda bari bahwereye bagaruka ejuru. Nukwibaza igihe basinziriye mu muhanda bikagucanga. Dore isi yose yagabanyije population. You are a low life creature. Uri ikinyabuzima kiri hasi cyane. Kiraramu kubisa uruti. Kurabana system ye bayagaritse. Jombe gisongo mu mukobwa. Kakanyamakuru kazi. Sasu yashoye ifaranga. Ibyo abantu bakoraga rwose yari yashatse abaye. Hanga muri technology ne babikoraga. Wanswi yajya hasi. Gakobwa ukamufashije gapfuye bwa nyuma. Nge ndabikoze ibyo nifuzaga. Kabuze umuryango wako. Nako gacaho. Ntago nitewe niba nzabaho cyangwa nzapfa nzakurinda. Njye ni umunyamakuru usanzwe nta kindi kirenze. Mwese ndabanga yibuka Gakobwa uburyo bahuye. Zyahuye. Agatabara benda kugwica. Yarabaye yamistangira kuza ku mubiri wose. Iva muri cya gikode bamutwitseho arahinduka. Bossi recognition failed. Byanze byakiragamo yahindutse. Mubiswe ni ngo bacyangwa. Amena ikimashini cyose. Bossi hasi. Box taragera hasi. Mutsindagera kandi kamashini. Naye rwacipu rurazamba. Barakomeye. Bagabo bose bari digitalized. Ntago bareba neza. Barabangutse. Reba ukuntu umugabo agenda. Kick ntava hari. Bose babaye nk'ibyuma. Nta n'umwe wumva. Patege cha mashini. Mukomye mashini. Bose bakomeye. Tayari. Fata umugozi arahambira. Iye kumuturaho cya motherboard. Systems of error. Utangiye kurimbuka. Nagisi yarimbuka kubera wowe. Nagisi yarimbuka kubera wowe. Bamukomya nko microchip ijya mu rutirigongo. Naho bwarahinduka. Parika nabi. Cyuma gica mu mutima. Aiwe. Tayari. Akana kari hakuno. Aiwe. Yaza akana kari kuri etage. Nta kuntu bahava. Inyubako yose ni ibimashini gusa. Mugenzi yawe yu yaremeye mugenzi asimbuka kuri etage. Ambanza akana hejuru nacyaramira. Wenda akana gakire arakitangira. Kana kasigaye karida. Ni kazi bivaniye bigana.
mudamu nawe yaciye ishene bakana nako nimba kazajya muri ruferina. Ariko aragatabaye. Tayari. Mugira ngo aro waje hakuno hagira arangira umudamu afungiye. Baneja niwe wakize muri ibihe byose. We ntago yapfuye. Mugira ngo yanyu nashizemo ndakeka n'agafimero kagenze bayitanga ryazana ryayo Ultimate Code yari Sankala da Premier nk'ibisanzwe. Abagiye mwakoze kuza murabeho yari there hasta la vista n'abakunda cyane cyane. Imana ikomeze bande biri cyoroshye. Aya bas, God bless.